Ano, už jsou nastoupení súťažiaci zo 4. A. 5 dievčat a 1 chlapec. Ano, a začínají stylově se skladbou Jede mašinka od Maxim Turbulence. Ano, pekný začiatok. Všetci sa dostávajú do svojich pozíc a začína predstavenie. Ano, poskoky sem a tam to zdobí třídu 4. A. Teraz tam bola taká pekná výmena biela za černou. Pozrieme sa, čo bude ďalej. Áno, opäť ďalšia výmena, čierno-biela, áno, tam byly moc pěkné hvězdy vzadu, jste si všimli, áno, a teraz pekné, zostali na stranu, diváci sa bavkajú, uvidíme, ako to bude pokračovat, no tak, velice vtipné provedení kuřátek, které byly zapojeny. Áno, má to vtip, má to nápad, to je dobré, to potrebujeme, to je to, čo nám chýba. Ano, tancování v kruhu je jedna z dalších možností využití této metody. Áno, a teraz pekný prekop, a čo príde teraz? Pozor, skok! Áno, pekne, všetci zvládli na 100%. Áno, a známa skladba Macarena, kterou umí tančit hodně lidí. Áno, pekne, doprava doľava, je to veľmi akčné, veľmi dobré. Všichni se dostávají na zemi, tam přes pravou nohu, přes druhou nohu. Vypadá to zajímavě. A skladba Firewalk od Katy Perry. Áno, teraz to vyzerá, že odhodili z vršky všetci účastníci. No, už se blíží vrcholení. Áno, pekne. A je to koniec, no ja si myslím, že opäť veľmi povedené predstavenie. Áno, tu je to švihnutie cez hlavu a ten povedený. Áno, tu sa všetko sa podarilo, nikomu sa nič nestalo, to je dôležité.